Omong kangkai arwak cave apa ya? Arwak tak ketal cave sorawan sengtaman itu ada tong. Orang kangkai entry fee kangkai koroksa kontes tak kan? 400 meters tugu cave tuk mana? Belai kutuk. Hello. You are from? Europe. Europe. Mau kah khỏi thang cái xe. Oh. Oh my god. Kiri masing xe. Yang tolak. Yang kangkai waterfall kacang, para berkata-kata waterfall. Tapi tol awal kangkai deep down. Selain kangkai konfirmasi lagi ya. Bola, pintu. Yang oh jangan di sini sih waterfall. Source of waterfall. So mau kangkai awak cave, cave sung tau khap dong lo, yang mau kotor kusuk kotor cave, putri, mau kotor masuk itu nih saya kena, seperti kotor yang tolak mau agak kusuk kotor kuk di saus tang dong lo, awak cave, bising kangkai yang hai, sebelah ini kiri mas. Lain kiri masing se, our cave, rock, lain yang mana masing se, hah? Tripura. It's around 400 meters so yang thangnya yang thangna hangkai ông hai khai cho lý chắc tươi oh cave kusu kotor te exercise mau semua cave ni se kotor nam na te ro ti ro su yori dom ko ti thang chúng ta berol ko phai leja barabar so bye bye thank you so much okay yeah welcome sing horok na tong ha yang buah hai tahu nak kerja pakai orang ni belai ni kutuk bising habis thang mali akiru last time muka berkain anggo kamar waktu itu kan saya cakap ayo ni ada kangkai waktu yang kangkai sini yang mati way to way Saudong waterfall. So, sebentar bago kangkai way Saudong waterfall thangtong. Eh dah hula tu berlalu lah, latih lantar aku.
khai chỉ là hay cả pro cả alo có thế này mà Come, go. Okay. Let's go. Ngomong hàng cái direct tola thang mani water fall. Kapur bote ke gana chumi atau apa? Hàng cái thang tong yang kahai. Yo, yang tola Kasana puru ngangkale tuk sinai. Itu very tough. Kasana puru ngangkat tapung nai. Tahu kau tertang tong Ni hai ke semua tangku. Ngosik ko. Yang warok rumah. Finally, seng tolak sampai ke waterfall bus kang maka way Rojong waterfall newly discover job sonora enjoy khai kang ana nungma khana yang kala bojaton tang khalai kang lo tahu orang ke yang nam kajak. Hai bên itu ya. Itu kayak ketang lo. Depan ya kalau kami mang nah. Kata ke yang tu kok bot rai chanya. Hot ke yang tu kok bot rai chanya. Kalau mesin ya bot pelai yo. Kam ini om to kenang pelai dok. Amarong nang sai mana ni. Orang tu kok masak saya. Oke yang syuting ro khai leyo, itu ro khai leyo, memang khai leyo. Buổi chúng mày enjoy khai tông ở yang yang hatai saka yang ngangkat teh. So sengtabu moving towards another site. Dia kasih site lainnya thang lain sengtabu. So sengtik kasih site thang lain sengtabu. Orang tik bisa kesun belai kesun tu. Mana. Yang ke Cherrapunji, yang ke Mount Syndrome. Yang ke Wati mang kelai teh. That's a Mount Syndrome. Sengkap thang tong Fruit Waterfall. Kamu take aja night waterfall. Waterfall naik gitu deh. Yang kepatruk kotak-kotak. Belai naik ke tolga. Warga tahu di cerah-cerah sekarang tongnya. Tidak samanya. Belai naik ke tolga. Tahu ketal-ketal tebo. Borong ni turis sport karika. Naruh mana, nunggu mana. Omong kagak fruit fall. Belainya naik totok. Orang pakai angkai, kuno los karena kere khas serang naik. Belain jam totok. Omong angkai sakan top view, yang sakan sini, top view yang tolak sakan sini tolak. ले लो पहले omong tak kasih nyaman nih top view so sama makhluk sini ya yang nih tak nih top view wow sayang tolak ke fall hah tuh naik harus tuh sama ta
来你来得到。我们做东茶搞谁有谁看？哎，谁？对。tang cái yoro sakabu phang asaya. Họ long mang xe rồi. Nó giờ bút phẳng asay mía, bút phẳng xuống story mía. Đi không phải. Đây là đi ăn over take a waterfall. Yo. Lingxiang. Right now we are going to Lingxiang Waterfall. Lingxiang Waterfall thang thong. Đây cái waterfall sắp bây giờ ông khai cái Lingxiang Waterfall ở ra đó. So kita dengar boleh tahu tu kita salah apa lagi? Salah ya. So selesainya lagi nak pintu. Ini belain lengkap yang Chora Cherrapunji guri mani. Contoh jaga na ketal jaga bau cover kayak na lokana. Hingga tahu tu kita Silongo dan masuk ke na. Ini kan kai gotong nai, dan masuk gotong nai. Dan kai kana kai sin flight, seng kana hai Agartala sogai nai. Tahu gua nggak keseng restaurant sana ni nasi kan aja. Order dengan saya aku. Yang pintu paling masa nak jadi.